Sempat juga saya nanya sampai sama Pak polisinya ya, yang di depan, "Pak, ini aman nggak Pak? Ini aman nggak?" Terus Pak polisi yang bawa mobil Barakuda bilang, "Tenang aja, ini aman, tenang aja, ini aman." Terus juga sempat panik pas kacanya retak, bukan kaca retak, dilempar, nggak tahu dilempar apa, cuman ya alhamdulillah. Kalau dari Alta sih ingin ngucapin banyak-banyak terima kasih ya kepada Pak polisi kemarin. Alta cuman bisa bilang banyak-banyak terima kasih aja sih, karena udah diantar selamat sampai Surabaya kembali. Di depan suasananya kan lumayan mencekam Mas, jadi ada kayak Barakuda dapat serangan dari beberapa oknum, sempat ini apa terpisah sama Barakuda. Nah puncaknya waktu kita terpisah, jadi kita di sasaran oknum massa dengan sigap teman-teman Brimob mengamankan kita sampai dengan truknya terbakar dan alhamdulillah kita aman. I feel very safety after game. Maybe many supporter attack us, but I feel very safe. So thanks for save us, the police. Yeah, the police protect us with their lives. Even though outside was scenes of terror, we felt very safe at all moments inside the Barakuda. Wish and pray to God this situation never happen in football, anywhere. I would like to take this moment to thank the police as they protect us with their lives. We are here today alive, for sure it's because of them. Thank you.